Kua parea ngā kākahu ki tahaki, he whakatairanga I te kaupapa tau hokohoko Māori, te take. Yep, that's a fantastic show. We're here today really to just promote these good Māori Kiwi brands and get them onto the export market overseas. It's a fantastic opportunity to do something fun and creative. Ko Bio Farm, Mānuka Booster, me mata ngā umanga tuatahi kia whiwhi I te tohuhua parakore. He kaupapa nā kōhā rawa ko te waka kaiora I para. The whole idea is to ensure that Indigenous values are valued in the global market, and therefore native trade aims to provide an edge for Indigenous products in the marketplace. Te manako a ngā umanga nei he whātoro hiatu ki te retotanga atu o ngā mākete ki tā wāhi. Taino atu ki ngā kokona katoa o te ao. At the moment we're in Japan, we're looking to get into China, Australia, the US and also India. Ko tonua te hua parakore ki te kāwanatanga kia whai mana anō I roto I ngā ture tau hokohoko. Ka mutu hei te mutunga o tēnei marama ka whakarewatia te kaupapa ki roto o Poi Hākina ki te hui kai oranga ki Ahitereiria. Jasmine Pearson, Te Kaya.